welcome back to our channel. Pizza le pasta sauce marinara sauce kan siamang voini cho he sauce recipe po hi ke mana ka recipe siam chwa ve liao liao ani a YouTube danga le mun danga hetiang recipe hi in la mungai lawang he sauce hi ka mother of 5 oven pizza sauce recipe ani kan bol lo man turte ani a tuna kan ron ti lan hi tomato hi ka chum do na among hi tikhan ka zai ka kani cross khan pum kwa vel ani ka chum min masak tur hi medium hi ta ka chumang amin nuwa kor ka khia sakor bak chin ka chan te vek don ani olives oil hi 2 tablespoon kan chuang sa anga heng bol hlo ho hi purun sen kan thlak ma sa anga purun var so thing chu Mizo french beans hi kan thlak liang kan chan te sa vek ani purun sen a hel rim re thlengin kan kanga purun var so thing kan kang le a beans kan thlak nuwa coriander powder 1 tablespoon kan thlak le ni tuna changcha hian mei nyama kan ur char char tong kan sauce siam tur hi tomato kan thlak le a half teaspoon dry basil hi kan thlak aisen fian te khat kan thlak le pizza seasoning hi half teaspoon ka thlaka du chon thlak lo the hei chun chin pokhan karon tilang tel lawa Thai knorr tom yum seasoning cube hi munlia ka phela mun khat cha ka thlakang kan tom yum cube thlak kha kan chok somang thingpui in no khat tui ka leilu ta ka sotir borbor ni mei nya ma char char raspberry red food coloring powder 1/4 teaspoon ka thlaka hei chu du chuan a thlak lo the ni Maggie tomato ketchup hi soup bowl te khat angkha 3/4 cup ka thlak le don ani chi fian te chan ve ka thlakang chini 1 tablespoon cho fian khat ka thlak le a kan sauce siam vong thatu turin citric acid hi to bera ka thlak le ani kan sauce kha achan vevel anga lo kiam hnuwa khan me kan ofanga kan da dayang chon blender a hian kan hair ko yang
hei hi kan marinara sauce siam tu alo ni ta ni ka mother of five oven pizza sauce tante pasta sauce tante lasagna sauce tante changtho pa te kan manga tangkai em em ani kan video timin lo clear saka kan lo me bye bye vek ule